Küsmeyen mi şu feleğe, sattı beni bir keleğe, vurdular benim şahım. Halvetiyem hem uşakiyem Rufayiyem hem Şabaniyem. Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şahım. Halvetiyem hem kadiriyem, gelmediyem hem Şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir, erenlerin adaşıdır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaniyem hem Şabaniyem. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, zümme elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Maghrib Hilal'in Sayyidi ve Peynal'in Cemaati Muslimin, Allah esker rahmeti, Allah esker bereketi,
Allah eskro magfireti upravo mende inšala nekovo. Erat panda jek emisija Amenge jek hikaja poučno objasniva o životu pejgambereskro alejhi ve sellem. Erat kao velamen jek najznačajno delo vaši amaro veroispoved. Sar sekugaš barvale govoreja, barvale prezentacijaja, amaro gostikovol, sar tume sar suđenale o amaro rufati, potočno amaro hođa Aydin Rufat. Ov, kao objasnila menge, jek šuži tema koja so bud značajno amare dine islameteske tano o miračluku. Namangava bud te kerav lafi mandar ili met objasnila, dalesko sebe pjavalam je efendija, koja su kao objasnila menge poširano, a kana već dava tu menge baro seljami koji su inen već Andre, dikava tu men već spodeljena o life, spodeljene kobor sošaj, me, a ke katarba kerava kana pokasno na koji su ga kuven bare seljamija daja lenge sarninge koji su kaden em pomare šuže komentajra, mate dugovlačine i tema su ske uđarava meda a ke te vleja te šajte beša te objasnila mi amaro efendija o miračluku pejgambereskro alejhi ve sellem. Pa mate dugovlačina ke pejgamber amaro sultani već akatetano, kam kalea kana, hem normalno te dol oseljami sarinenge, sa svakrdum oseljami dava tu mengi akana me, posliki kraj ka me naštite, ili ko dersi naštite ko činav te da tu mengi oseljami, znači akana dava tu mengi već oseljami, te me proširen kobor sošajola, em te isita pitanje svjetane povorzime, te maja ka zamolnav tu me na te postavi neko kakero po od dersi, nego koka završi na upes, normalno kad postavim na pestumare pitanja, hem ti si vakti normalno efendija kad otumige po čevapi. Pa sar normalno ake o efendija već tano Andre, jek selamu alejkum sultan Nurla Dineja, nađenava sarteva kralja, ki paleva krava tuke, baro hošluko deja mange pogotovo svakla pa mare misijate, dето селями акюджарина девлея веш саринете почина акава шужо дерси погото тутар. Buyurun sultanım. Tövbe baktalu aleykum selam so pozdravim yanma Allah eskere selamea. Meda sar hizmekari kodini islamiyeti najangleder zahvalinavma karşimo gospodari o yekutno Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Kolestar sem oleste vaver develna ne. Zahvala sokergamen ümmeti Muhammed skoro aleyhisselam. Zahvala so uputingamen ko sıratul mustaqim kodron peygamber skoro aleyhisselam. Zahvala so nurlandinga amaro kolin hem denga haloiba karşı o tevhidi pako amaro kolin imani kergem ko Allah eskoro Celle Şanuhu yekiba. Salavati hem selami teana amare mangle peygambereske Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam eske o pečati sa peygamberen goro o rahmeti sa alemen goro so devel stvoringalen o peygamberi so ulamenge o najšužo urneko sarvalani amen te halovao islam sarvalani amen te praktikuina te živinao islam. Taro Muhammed aleyhisselam siklilem sar ovela pedat koker. Lestar siklilem sar ovela pe Rom karşı Romni koker. Lestar siklilem sar ovela pe Papu karşı Ounukya koker. Lestar siklilem sar ovela pe komşija ki mahala.
Lestar siklilem sar ovela pe bukarnohem trgovco. Lestar siklilem sar ovela pe lideri. Sar ovela pe političko авторитети. Lestar siklilem sar ovela pe воено генерали. Odolesque o Kur'an-ı Azimuşşan leske vakerga ofsi usvetul hasene. Onay şujo urneko koleste valaniamente transformiriname. Erat keraya Allahi peygamberestar hem inşallah akava dersi. Kaovel motivacija te şaysarine amen. Tik ne bare murşa cubla ter ne pure. Te uložina gaireti hem trudo te transformirinamen ko Muhammed aleyhisselam. Akaya sinemi dova. Eyvallah sultanım. Advayne o selam amare efendi astar. Сарнаедно магу само тоа дојнам ни саве букја кола се тане бут важна акала дикутне кола со наџанна панда којтано о Айдин Руфати поточна маровоџа овитано се бија и ке школа коро со ученици значи потерне чавен генерација неви генерација кодин исламиетија дале скоро се бепи калда веќе сарандовто Lila, кола со етане наведиме мислава ко риш мислава чинерла пес и школа и поточно и вебсайт бравос. Дали ско се бепи казамо нафтумен ти ситумен нешто или кој со мангела информација каде ста, значи кашај ко приватно те пишинен манге или евентуално ефендијаске ов кашај те дотминге повише со аклап информација баша калески. Сутаном Hoši zluko kjerdan bajagi so lanči mande normalno memisiate, pa me beva kjera mate dugulačina o amare dikutne već uđarena devleja te objasnelenge omirač luko amare sajdime peygambereske Muhammed Ali ve sellem, pa i kamera tu tetani buyur sultan. Очигледно амаро правли силе бариса иге карши амен десун anafkerela amen sultani ve lakin amen sim hizmekaira din İslamiyet'eske tu mensieno sultanya kola sledinena Allah skoro çaçı. Cemaat-i Müslimin erat keray Allah fi taro yek peygamber eskeri muciza. Mucize tano čudo. A čudo tano nešto so našti definirinela pe naukaja ili gogjaja logikaja. Ko te i nauka činavela, hem nanela komentar. Ko te i godi ačola, blokirinela. Od ovaj muciza. Tumen canena Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam sikavga čudo, sikavga mucize hem vazdinga civda kerga mulemanuşe. Mulemanuşe te vazdelen te civda kerele i nauka našti od ova te definirine. Nipa i logika emanušeskeri godi šaj od ova te tumačina. Akava si mucize. Ili pa Hazreti Musa aleyhisselam o more koje kvaš pravga odotar penarodo piravga nakavga kurtaringa bizo te sapangol bilan i papučka lengeri.
Ama faraoneskere askeira, tayo faraoni, tas lile anodova pani. A kate da i nauka našti ništova kerela. A kate da i logika bizo lafi aço. Ili kala İbrahim aleyhisselam o lošno, o zulumčari, o vladari Nemrut mangla civdote tarelle. Saranda dive kedinge kaşta te taren iyag Hazreti İbrahim aleyhisselam eski. Ke targi iyag naştisine paşete avente fırden İbrahim'e pa denge pe godiko katapult odova kaş te fırden Hazreti İbrahim'e. Fırdingele ama iyag şudrili luluga çayra bavça kerdili ko cennetes kere bavçe Hazreti İbrahim aleyhisselam sine o dotar civdo ikilo iyag İbrahim'e natarga. Inauka kava naşti definirine. İgodida kava naşti halola. Akavay mucize. Diken cemaati Müslümin. Sa soşay nauka te definirine. I logika te pravel. Odova mucize naşti. Agar tano sihr i magija. I magija vešto manipulacija prirodno zakonencar. Ki magija kada kerelape, upotrebinelape i godihemi logika. Odote manipulirinelape e manošencar. I razlika tari magija, džiki muđizata nijakava. I magija je nešto tajno. Nešto so o obično narodo našti halolale. Našti havela i logika i pozadina. I tajna odole bukjakiri. Ama o saibija džanela bud šukarodova soske, penđarela šukar o prirodna zakonja. So o obično narodo, obična smrtnikja, avam klasa narodo, lengeri inteligencija, lengero halio i beđi odija deređa narisla. Primjer te laheme İbrahim aleyhisselame ke da činila kurbani İsmail'e. I čurik majnela kobar, obar pagela pe koje kvaš. Doborom oštro i čurik. Ama čivela ko krlo Ismaileski, čurike Ismail aleyhisselame načinela. I jak tarela li cemaat? Tarela. Ama kedo Allah Celle Şanuhu kalel o sıfati e yaga korote tarel i jak nanete tarel. Mucize sjaka. Direktno deluvanje e devlesko. I čurik da činela, ama İsmail'e načinja o panida tasavela Hazreti Musa hem leskere narodo na tasavja. Maškara kala mucize, čuda so kerenale no pejgambeira. Bila mo devel akala mucize, akala čuda dengalen kovastaje pejgamberenge sar dokaz kaj olaj devlestar bičal de manuša. Svako je original dokumenti isile pečati. Pejgamberengoro da pečati kaj tane verodostojna, kaj tane čačutne, tano i muđiza. O čudo so odevel dela te ostvari nelpe lengere vakeribaja tar lenge vasta.
Agar svako yek peygamberi sinele muciza. İsa mulevaz dinga, Musa pani pravga, İbrahim kiyak sine, Iagole natharga, İsmail'e çurik naçinga. Mucize. Prenesinila pe kai Hazreti Muhammed aleyhisselam kovatano hatemen nebi. O pečati sa peygambere. Sakale peygamberen geri muciza leske kotikno naistine. Ja, navakergum ništo greška. Nego vakergum tar odova iskustvo so muhayati ko čiti belila, ki analiza, ko istražuvanje, ko siklojeva, harcingum hem harcinav. İnşallah Ramazaneske sigate da kahvelamaro misafiri, kakira lafi tar peygambereskere mucize. Hazreti Muhammed aleyhisselam eskere mucize. Hem tegani akale lafes koro tumaci bakadav. Sae peygamberen gere mucize sine peygambereske kotik nonay. Ya. Sebebi so tema Miraç tani bud bari hem hor ko sitnice nanete kuvav. Maşkar sakala mucize Hazreti Muhammed aleyhisselam este. Yek taro naibare mucizesi leskoro miraci. So amaro mango peygamberi aleyhisselam sine kanimo tekerel ziyareti disa ve mübareko tana hem teresel ciko arşur rahman. Miraç olafisi uiraibe, upre, džajbe, upre, stepenuvanje, vozvišuvanje, vozdignuvanje. Mirađeske najviše sokaraken sure Isra o prvo ayeti celile dediklen o tefsiri ame celo modersi so eratumencar ka spodelinava taro tefsir İmam Celaluddin Es-Suyuti. Sarsova kergum nanete kuvav ko sitnice. Sebebi so but barosi odersi bašo mirači. Odoleske dava i glavno adresa kotarlelum akala informacije sa soerat kašunale. Tefsir İmam Celaluddin Es-Suyuti hem disavel tana lelumlen teleko dersi Skandinav taro İsmail Hakkı Bursevi tefsir o develtelo karel amaro putovanje inşallah mirađeskere sohbeteja. Anglimande danosar seko gašnali. Močaj. Tumen da spreminen tumare čaja, tumare kafa, bismillah tevakera, hem nate pija. O dersite spodelina. Soske, akala dersija, šaj nekaste ko kan, nekaste ko ker, nekaste ko vogiko viloka kuvel, hem koreleste imaneskeri jag kaphabara. Len tumeronola sevapya. Tumenda keren hizmeti din İslamiyeteske. Ey Muhammedeskere askeyra. Bismillah.
Cemaatim Angliman de Araclola Mozabeležniko Kotar te dolav teker avlafia kale bare vozvišime hem šuže slučkake a navkerdi mirač. Prvo, mangava te opişinav suyo sebebi Hazreti Muhammed aleyhisselam tecakko miraç. Ne sebep gelo ovko miraç? O okolnostja truja leste. Sosine so ov sine kanimo koarši, ki je posebno sredba, koji je posebno lafi kelamiye devlea. Cemaat-i Müslimin Hazreti Muhammed aleyhisselam sinele pari misija. Sar peygamberi sine dužno te vakerel Allahe skoro čačipa maškaro džijani taro Arapja. Nasine loko Hazreti Muhammed aleyhisselam eske iako sinele muciza kovas. Se o kafirja angli muciza lengoro kufuri, lengeri negacija, lengoro bipakjaive bayrola. O mu'minja bizi mucizada ko peygamberi aleyhisselam pakjanasine. Ay muciza lengoro imani zora keralasine. Panda poviše. Lengoro yakin, lengoro tasdik ko imani zora keralasine. Ama peygamber aleyhisselam eskisine paro odole narodoja e kafirencar, e mušrikoncar, e arapencar te spravinelve. Bud drom e peygambere povredine nasine. O peygamberi aleyhisselam sine emotivno manuš. Kovlo insani. A o mušrikja pire postapkencar, pire deluj baja sar fitna ko opštestvo, maškaro narodo. O lengeri iftira, o lengeri hovavne muabetja dukavela sine peygambere. Često je peygambere peravenale sine mazumi. Tužno sine Hazreti Muhammed aleyhisselam sebebi nevernikon gere postavke. Tekena nekola olendar. Ama kazamolin avtumen. Sarvernikja. Mašunen i istorija e peygambereskiri. So ov čustvuinja, hem so ov doživuinja. Naprotiv, te doživinamen da jek empatija, te čivamen ki koža Hazreti Muhammed eskiri, ili pa te čivamen ki koža leskere pašutnengeri. Sar leskere pašutne osetine napesine, ke da Hazreti Muhammede aleyhisselam dikenalesine, sar o mušrikja dukavenale. Cemaat trincene isi maškaro kafirja, mušrikja Kureyšiye. Trin bare düşmanya e peygambereskere aleyhisselam. Rahatina denge Hazreti Resul eske. Ukbe ibn Muayt koçekat. Ebu Leheb koçekat. Hem nadir
ibn Harith. Ket kerela pe lafi pejgamberes kere dushmanja. Kolla ruginena pe upro pejgamberi. Kolla nastojnena te lagjaren, te peraven o autoriteti Muhammedes. Ananelen soja, nanelen možnost hem šansa. Izmisli ne na sine. Aki krajka, agresija hem arogantnost upro pejgamberi sikave na sine. Utbe ibn Muayt komşiya sine peygambereski. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zamislinen amen dova kiodia dova. Iklola hem sapi gjubra anglo pejgamberes skoro udar frdela. Namerno. Sa hala, sao gunoj, sao pislako anglo pejgamberes skoro udar. Tatoj pisi kandela. Melaloj. Peygamberi aleyhisselam lanete pravelo udar tiklo, gunoj anglo leskoro udar isi, komşiyastar düşmani. Ukbe ibn Ebu Muayt. Akava düşmani načalilo, gunoj i gjubrat e frdel ki pejgambere skoro, anglo pejgambere skoro udar. Nego yek dive dikle peygambere aleyhisselam uzi Kaaba hem amaro manglo Resuli sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldınız. İbadeti kerela. Vallahi cemaat-i Müslümin manusha soavena sine misafir ya. Kime kasar trgovcija. Keda dikena sine peygambere skoro urajbe. Peygambere skoro nurlandi momoy. Le skoro ponašaj poniznost ko namazi. Le skoro skrušenost ki dova e devlea. Vallahi prifatinena sine o islam bizo te keren lafi. A zamislinen te pravgja pomoj, te okujnel o Kur'ani Azimuşan, te penel so devel naredinela, topinjo na sine ovile eşunavale kere. Canena sine o Kureyşi yakava, naredinena sine e misafirenge, te civen pamukya kepekana, tena şunen Muhammedes kere lafya, se ofsi sihirbaz, magiuniçari, so pelafențar so cuinelalen demek Kur'aniye devlestar, magepsinela eşunavalen, hem ulavela edade taro evlatya, evladen taro dada, hem rasturinela sekaskeri familia. Pološno manuš nasine penena o Kureyşiye. Tena kerel da sine lafio peygamber aleyhisselam, leskoro izgled smetinela sine. Te kıldinela sine namazi, leskoro namazi da smetinela sine, suske leskoro uyguni namazi, uyguni dova, skrušenost hem poniznost kipi molitva, sine daveti ko islam. Povikujnela sine palem ko islam. Akaleske ko islam isi yek termini. Lisan hal. İçip tar mohali. Isi ilahi akaleske. Mapuç mohali halov dikindor. Evo peygamberi aleyhisselam živinela sine ajaro islam. Ne mora sine sekoga štekera lafi. Leskoro dikibe meribe. Te diklato, te pene nishaningya koto kalbi
hem pravgato kolin imaneske. Kovlargato. Hazreti Muhammed aleyhisselam asafko peygamberi. Bila manusha naštisine dikena leskereyaka non stop ayar. Peygambereskereyaka doborom sine šuže a palilen de garavela pe yek duhovnost, yek mudrost, yek dubina. Taro Allah skoro čačipa yaka kola okuyinena sine o vahiy soresela. Cemaat-i Müslimin akava ukbe yek divedikela je pejgambereki Kaaba ov namazi kıldinela ki secdatano holamo tisave manusha so çinge deva kamila lela işkemba kepevasta devatar sarager tavdena pislakya kodova kamalodive sar opoira lisinena taroriga hem rata tavdena prastala holamo upral Hazreti Muhammed skoro aleyhisselam şero pisliko tefirde. Truyalleste Kureyşiye, Arapya, Kafirya, Nevernikya, bir paçavutne, asana, kefya vela lenge. Sodikena pe dušmane koakava mizerno hali, bezpomoćno hali. Hazreti Fatima aleyhisselam tiknitani çay mangliye peygamber eskeri kobor vasta şaytevella kobor barovas prastala piştinela rovela akana çiventumen kila kirikoja pedade sardikela Calla Hazreti Muhammed estarodova cidela Peygamberi aleyhisselam završinila po namazi uštela kopre hem taro poira sa orata dikjona u prileste. Ya Rabbi vakirga akale manushen tuke kovastan mukavalen. Arman bilam na dengelen. Arman bilam na dengelen. Diken sui pejgamber skoro sünneti. Tedika su značinela te ove Muhammed. Tedika su značinela te živina saro Muhammed aleyhisselam. Ya Rabbi akale manushen tuke kovasta mukavalen. Akava Ukbe ibn Muayt dušmani pejgamberesko. Na samo su frdela gjubra gunoju angloudare pejgambereske, ko šeroje pejgambereske džike da kildinila si neki Kaaba frnja pislo kojem škemba. Ratvalja poira upro pejgamberesko rošero. Hazreti Fatima i čaj pejgambereske rovela, prastala, hem peda destar odova pislo ko cidela. Tikni čaj Sar sino halje peygamberesko. Sar bi osetinea tu agar te keren tuke hem ti çay tu evladi te pomojinel tuke. Dikena Hazreti Peygamberi aleyhisselam socidinga asoske soske devleskoro čačipa enarodoske buvlarela vakerela şirinela. O İslam agar kolay nalo cemaati Müslüman. Ebu Lehab isto komšija u koleri gatar.
Ebu Leheb bara fırdıla ko peygambere skorular. Pat, pat, pat. Hem Hasan'a ha ha ha. Te zasuka voznemirine pat. Kere si tu evlat ya. Shaj sovena. Pat. Ototesi hem tiromni. Pat. Tu sarosetine. Peromnjaja akava Ebu Lehab kedena sine kare taro kashta. Kupa kare. Celo dive investirinena sine, trošinena sine, harđinena sine te keden kare. Soske, kotar kanakelo Muhammed aleyhisselam te posavel barem pe prehare. Pe papučken sarket kanakel, pe sandalen sarket kanakel, akale karendar te šaj te posavel hari po proda, te dukavenle, te nađal te širinelu islam, te iranel pe palal, te pandel pe duka. Şu te çinaven Allah'e skoro çaçipa teresel cinekaste. Avdivo şeytani da agar keçivela. Vakirla mas podelino dersi, mas podeli. Ovda ko amaro drom kare çivela. Tumen hinadi şeytaneske bismillah bakiren o dersi olaven te şayresela vavere kerende hem te kuvako kera Allah'e skoro çaçipa Muhammed skoro sünneti teşirina. Haydi askere Muhammed askere. Bismillah. Ebu Lehab agar kareći bila sine. Te nadvižinel pe o peygamberi aleyhisselam, te naširinel u islam, te uvlerel pe o islam kova vera kera te nakuvel, kova ver kolin te nađal, kova ver šero, jaka te napravil. Ebu Lehab. Dujto dušmani peygambereske. Nadir ibn Haris zoralo poeti. Cemaata kana kavamen valani tehale vale. Ko vakti Hazreti Peygambereske aleyhissalatu vesselam i poezija sine bud važno. O narodu je poezija ke harđine nasine bud love. Mangena sine i poezija. Bilam vojna kao vel, pred te počmineli vojna, prvo beitja frdena, poezija frdena, koji prvo ka pobedinel poezija je. Bilam nekola džinencar pandena pesine, te avellenge, inspiracija je džinendar, te keren pi poezija, te pobedinen rezili vavere te keren. Maşkarlende Nadir ibn Haris poezija. Keda šunela sine Kur'an azimuşan bu havela sine leske par. Soske havela sine kaj od ova su okujnela Muhammed aleyhisselam poezija nane. Od ovaka pobedinel sae poeten. Ka uništinele Kurejšijen heme Arabe. Džanela sine. Hor ki peste od ova džanela sine hem svesno sine. Džala sine ko razna puvja namrzala le sine bare droma karavaneja mase koncar pirela sine opasnosti ako droma nataravenale sine. O harđibe vakti da nataravelale mrzljivo na ne. Gayreti kerela protiv Muhammed aleyhisselam. Džala duraldan šunela disave paramisa. Lipa ka platinel sine lovenge te šunel epurendar vavere tanendar. Različno tanendar. Disave paramisa kavel sine ki Meka ki Kaaba hem kava kerel medasaro Kur'ani tu menge kadav informacije. Počminjala sine te vakerelo paramisa so kingale. Ake, te o Muhammed
aleyhisselam kerela lafi taro angluno narodo. Meda tu menge dengum habeira taro angluno narodo. Meda si un peygamberi. Lela sine komay tapi Hazreti Muhammed aleyhisselam ava kafir yatruyal deste asana. Sarosetine lapesine o peygamberi aleyhisselam. Sadukavdo akale kafirender. Nasi ne kolay Hazreti Peygamber eski. Sa kalme vakeravale akana teşayte cana suyu sebepya truyalo peygamberi aleyhisselam soka džalka ujral ko mirač. Soka kerel prvo Isra, a posle mirač. Ko akala pare vaktia o peygamberi aleyhisselam nașavela pe kako Ebu Talibe koji sineleske sekogaš piko hem ko svako problemi tergjola sine uzileste. Zaštitinela sine Hazreti Peygambere taro Kureyşi engere hem Arap engere, kafir engere lafya tay agresija. Ama Ebu Talib so sine dayanacak je peygambereske, piko je peygambereske nakljaj dunjaja, peygamberi aleyhisselam aka načilo korkori. Akava bud peravgjaje peygamberi aleyhisselam ki emocija. Tuguinela sine karşı pokako Ebu Talib, sele datna sinele Ebu Talib'e dattikela sine. Sova kerela pe kereskoro stubo gelo, odova osetinela sine o peygamberi aleyhisselam karşileste. Košov masek razlike nakela hem peygambereskeri mangli romni Hazreti Haticatul Kübra radiyallahu anha koja sine istoagar melemi baši duhovno duk e pejgambereski. Sekogaš delale sine uteha. Bilamo peygamberi aleyhisselam kada kaperil sine bud ko problemja, ko derti, ki muka, ki sıkıntıya, karodel sine ko pre Hatice kete başlol hali. I Hatice te galinel leskor şerotay bala. Agar cidela sine muka amaridai Haticatul Kübra e peygamberestar aleyhisselam. Akana oyda nakley dünyaya. Bu cigate desingepe, dujđene su i but važna leske ko dživdipe, sar uteha. Džana pesketa reka je dunjaja. Ako od ova isto zamani, o Arapija, odnosno o Kurejšija, o Mušrikija, o nevernikija, čivena embargo upravo muslimanja. Benu Haşim, Benu Muttalib panle ki ek mahala Ebu Talibeskeri mahala penenala saudola muslimanja geto odote ki strana, kirik. Diken so čivgelenge. Lendar džuvlina lelape, lenge džuvlina delape. Lenge ništo napiknelape, hem lendar ništo nakinelape. Muklelen agar bokale. Korkoriko pošero. Prenesinelape kaj taribok o muslimanja e kaštendar o korupke činena sine, keravena sine tehan ili pa kapeken te džvakone, te čankeren. Ama poimanina bikinge, piverbana bikinge, po pakaibe upro Muhammed aleyhisselam naruşinge. Ey cemaati müslimin perdi amari sofra. Somange aşaytele, somange aşayte çorete piye.
rahati yek vas ko avgin, duito vas ko zeytini. Demek barmalipa. Rahati siyan. Diken o İslam sar alo. Diken imanes koro gayreti sar o ashab-ı kiram sikavgem denge. O hako imanes koro sar platinge. Sakava iskušenje sar prebrodinge. Amen sako rahati pa nešto fali nela. Menge hem našti kildinaja, našti dersi šunaja, ko dersi u fonetika starela men. Vai. Samo te pravim pe akala kja te dikatruja lamende. Kovor džinja šeitanja isi. Žalostno. Diken o muslimanja ke koja deređa. O terne našti ženine nape, o džuvlja našti vavereste te džan, našti ništo olate kinen, hem olate kergeda nešto te biknen ti kalenda ek dinarite an, lenge odova izabranimo. Panle kijek, rik, kijek mahala Ebu Talibeskiri mahala penena, odo te beršencar, penela peđiko, trin berš. Trito berš odori, panle sinajja. Garavindor nekoj kalegarel nešto. Jek dive posebno akaleski, inša Allah, te kiralavi. Hema katar ki klod jek dersi, saro ashabja istrainge ko Allah eskoro drumote araken po imani tena našaven, tena biknen. Po pakajbe sar na ruminge, sar na slabonge, İnşallah. sari dünyaya emo dünyalıko len na hovavga. Susine odova so doborom olen ko Muhammed aleyhisselam cidingalen hem sakala bokalipa, paripa, mariba, agresija izdržinge. Subhanallah. Eke dikeno peygamberi aleyhisselam kjaka situacija ko borsine dukavdo keda dikela evernikon soleste veruinena ko savo hali perena. Maşkar akala divesa o peygamberi aleyhisselam cala teşirinel o İslam ko Taif. Odote o Taifçanya peygamberi aleyhisselam paldinge napriminge Çave muklepalileste te mainen barențar hem te asan peygambereske sar ole palden ale tarot Taif. Kobor melaike aleleske. Peygambereske. Avena sine melaike vakerela ya Resulallah mesiyumo melaiko taro bărșim. Deizini te mukavu prilenge doborom bărșim sar so taslile konuhes korovakti lenda tasavale. Avela sine meleiko bašo zemljo trezvakirala ja Rasulallah mesiyumo meleiko zadužimo bašo tinani be puv jakoro. Dema izinite tinanav te pravavi puv maškara te dušmanen te gıltinav. Vavera meleike avena sine. Balvalengere meleika tufan soanena bura soanena ya Resulallah deizini te pudav a kalendar yek kotortena mukav Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam kosakava povtorinila sine yek ayeti وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ me alum sar milost sa esvetolke, a na te kazdinavle. Ovkerela sine dova, ja ola, ja lengere kustika te oven muslimanja. Soj sünneti je peygambere skoro. Nikad arman te nadel. Sekogaš istrajno, očačipe Allahe skoro te širinel. Ama sepak imanuš, hem odija emocija oleda
ponekad anelaleky situacija. Teovel čindo taro okolnostia trujale ste. Kapaku sine kafirin goru muhabbeti ebter. Ebter. Vakerge ey Muhammed şirin be somange ker. Ker be lafi çitin Kur'ani. Çave isituli murşa. Nanetu. Pa kajto develte deltu porot. Çinavgato poroto develbe. Ulan ebter. Evladja nanetu. Nane kojti familia. Kustika naodorite piraven. Muken vakerge Muhammede. Štom nanele murša, odova sova kerela, akate kaovel činavdoda. Nane kojte nasledinel e Muhammede aleyhisselam. Tari muršikani linija. Kevserda Ali akale sebepea. Ca Peygamberi Aleyhisselam vişesine buddu kabdo sebebi sona sinele murşa çave leskere murşa çave nakleyi dünyaya cuvla açilele o mangela sine evlatya mangela sine çave odova tarela sine leskoro vilo leskoro kolin leskoro vogi tovelle yek murş yek evladi yek çavoro ama nale nadringale ödevel sabır kerela o Peygamberi Aleyhisselam. Ama i uvreda je kafiren geri budu kavga je peygambere. Kakala okolnosti ange je peygambere teovel doborom tužno yek rat jala ki Ümmihani. Ümmihani Hazreti Ali askeri pen. Peygamber askeri bir atışetka. Bam bam bam. Pravela odar Ümmihani dikele peygambere. Çitinela Hazreti Muhammed'e taromoy naneleske şukar. Ebu Talib nane Hatice nane Alomande. Pravgaleske odar primingale koker. O Peygamberi Aleyhisselam Kuvela Andre oy penela ya Resulallah te desini haberi te spreminav nešto hajbaske Resulullah Aleyhisselam vakerga Ümmihani muk paniyana abdezi kalaf Ümmihani prastandili legeni paniyanga Hazreti Resulullah spremineva pe abdesti kala. Ümmihani Hazreti Ali askeri pen. Son islinena Hazreti Ali askeri pen. Darut nilikova. Hey maşallah. Avdive sağ kale muslimanen tečiva temerina lakere hrabrosteja našti kiraja yek Ümmihani. Keresinela yek sabya, yek maçı, yek kılıç. Vakerga ya Resulallah, anglo udarsium tu masekirinto. Panle udar capo maçı anglo udar beşela Ümmihani. Diken ey mire mange peña tenaşti amen barem oven tumen. Tumen oven Ümmihani. Oven Ümmihani. Oven Ümmihani. Tumen me peña. Oven Ümmihani. Hrabra oven. Kahve vakti Allah Teala kavikinel tumen. Oven Ümmihani. Muhammed eskere askera. Zaštitine ne Muhammede. Hazreti Resulullah Çin dotaro ciddipe, umorno taro hayati. Abdezi lela, yek dron vozdi ninja, dishinga duboko.
Stinga pekirik hem maşkaro soyba hem çaçiba. Koparmako stinga yek şudripa. Cangav gape. Dikela Cebrail aleyhisselam çumingale taropro. Hey Cebrail vakerga. Iznenadeno saragar, soagar. Desingapeli nešto vahili reseva. Cebrail aleyhisselam sebebi son manuşna ne ratna nele şudroyi. Çumingaya peygambere şudripe astarga. Vakerga. Tužno siyan. Ebu Talib na ne, Hatija na ne koji te kovlarel tovilo hem te deltujek uteha. Spremin tu ey Muhammed, Allah Teala mangilate kaninel tu koarshi hem te deltu uteha. Breh. Sikaven vaver peygamberi ayar. Soleskeri tuga katresinel bilam katinanel o arshi. Pao Allah Teala kavakerel Cebrail cana me mangle te uteşinavle me. Na Ebu Talib na Haticatul Kübra. Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Me kadavle uteha. Kuştilo peygamberi aleyhisselam. Ümmi Haniye Gudar Beşela. İkliyle Ümmi Haniye dikla. Ki Kaaba. Cebrail aleyhisselam pravila okoline peygamber eskor. Zemzemeya tovela andra. Çistinela peygambere. Kada anglo peygamberi aleyhisselam yek hayvani so prvo drom ko životo dikela. Asad ko hayvani nane. Cebrail vakeria soya kava hayvani. Akales Kur'anaf buraktano taro cenneti hayvani. Allah sefte dikela. Bilam o peygamberi aleyhisselam ke do pishinga akale hayvane. Burak. Taro her poučo taro graspotikno penja. Bilam prenesinila pe yek predanje kaj ko cenneti o melaikja čitinena o lefhi mahfuzi hem maškarsao dola hayvanja e cennetestar maškaro burakjada ko cenneti yek burako şunga kaj Hazreti Muhammed aleyhisselam edevles koro naimanglo peygamberi. O pečati sa peygamberengo. O peygamberi kovai biçaldo sa rahmeti sa alemenge. Bašo sa o svetija. Alemi soy alemi. Bakteriyen goro alemi isi. Hayvanen goro alemi isi. Rasteniye, lulugen goro, kaşten goro. Çayra goro alemi isi. Çiriklen goro alemi isi. Cinen goro alemi isi. Alem yatay, alem ya soamen na canaya, sarinengoro alemim. Alem ya, sarinengoro rahmeti Muhammed aleyhisselam tano ayeti ko Kur'an yazmışan tano akava. Aketikeno važnost Hazreti Muhammed esko. Burak ke da šunga ka yek burako oleka piravelle, vay. Yek mazumi perela. Kova burako kovelle odova čest. Cebrail aleyhisselam ko cenneti pirela dikela yek burako mazumi penela ne sebepsiyan mazumi be burako da vakerela şungyum yek hayvani cennetestar yek burako cennetestar kopo dumo kapiravel e devleskere naimangle peygambere otodova dive Budhari hava. Budhari piyava. Kokava cenneti da radost nadikava.
Mi godisa odote koji kova burako kovelle od ova čest. Džebrail alejselam galinela neko domova kaže hajde ušti mancar. Kori. Vakti mirađeske te pirave koto dumo Hazreti Muhammede. Evo dole burako angelo peygamberi aleyhisselam. Peygambereske aleyhisselam ne pošunjute kirala pa na zapazinava odula da su pišinjum ka bajara posle temu. Uklela kodumo. Burakoske penela peygamberi pe ashabenge. O burako yek uyrai veysile. Yek letinela ojakja kaj dikena jikote te trepkone o više odori kodova horizonti resela. Нали аменке да дикаја јек хоризонт и окрајно поглед. Джикоте те трепконе бурако до те више ресла. Еке агар сигате джайндор ко месчидул Акса, Јерусалим. Саудова бародром. Ресла. Панлем вакирела е бурако до те кај сто панлена е грастен. Ket kurgem ki Mescidul Aksa sao peygambera odote kedin gebe. Cebrail aleyhisselam da mange fenga ey Muhammed buyurun ake o mihrapi vodin sarinen namazi. Peygamberi aleyhisselam avela ko mihrafi hem ovela imami ko namazi a paleste pandena pe sao peygambera sodevel biçav gelen kekaya dünyaya. Halilelli o vrednosti peygambere skoro aleyhisselatu vesselam. O bari pe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem skoro. O namazi završinga Cebrail aleyhisselam yek tepsi yani. Tikelo peygamberi suya ka Cebrail. Yek bardako isi tutva kelga, yek bardako alkohol. Soka birine Muhammed odovale. Posluži na jadu. Mange tu, mange alkohol, ake tepsiya anglitut. Hazreti Resulullah aleyhisselam po vas ko tut, vas dinga pila. Cebrail aleyhisselam vakerga maşallah. Biringan o fıtrati, biringan i priroda, biringan o bogobojazljivost, biringan o lačipe, biringan o kovlipe, biringan o manušipe, o insanlıko. Te birinesine o alkohol. Kabirinesine to ümmeti te zalutine. Taro pravo drumo podrom te pagare. Ko labirinti peste našavel. Ja. Hazreti Muhammed aleyhisselam so biringa otut, biringa o fıtrati, biringa akava zayıfi ümmeti teovel pomožimo e devlestar ko zor zaman. Ko pare vaktiya. O dotar u Irana. Hoca как je magari hadi pauza te kere te pijete ki hari te šeta sve žinetut, pa te produžine, pa se ste kana počinala najvažното vol и мислинава дека кашај те да исто селјами сарненги со ке заиста ќе ме да бистердум да чак слушате дикавно селјами афнека кирен сарне кои се тане моментално кокоа то ме сподели неко врсо шајса со џанина кана вече вала о најважно дело со аменге требала значи тоа воло објавимо поготово со кала па каде шуже дерсестар Hoca Efendi buyurun
Ako na dve uđerava te počine, a mogu se tatki o mogućnosti šehrte osvežinetu vurum sultanu, vurum. Ne, problem. Allah razı olsun. O dotar u İran'a. Cebrail aleyhisselam, taj Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, u İran'a ko prvo kati taron nebesja. Ama cemaat-i Müslümin o nebesja isinen pire melaike anglo nebesengere semaya kere udara. Melaike puçena ey Cebrail navea korkori. Na vakerga. Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselame anavale komirači. Pravena udar. Kuvela girdinela ko prvo nebo peygamberi aleyhisselam. Buvli pali buvli pa. Bari pali pa. Lači pali lači pa. Cebrail aleyhisselam vakerla akavai otan te dadeskor. Dik vakerla Hazreti Adem aleyhisselam. Hazreti Peygamber aleyhisselam avela paşe uzu Hazreti Adem aleyhisselam hem Adem penela ey momanglo evladi ey mo evladi sulan sebebi te oprostinel pe mo günahi sokergümle ko cenneti. Şukar alana mende hem bahtalo neko to miraç. Uyran dile o da ta koduito nebo. O da te Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam reslape duye peygamber ensar. Hazreti Yahya hem Hazreti İsa İbni Meryem. Uyran dile kotrito nebo. O da te diklape Hazreti Yusuf aleyhisselam. Canına Hazreti Yusuf sineleyek asafki muciza. O devel şujar gale skoro muy bud şujo. Ama Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam ko hadisi şerifi vakerga kai ovi poşujo bilam Hazreti Yusuf estar. İnşallah ek dive o tutar da Allah fika kira. Kai reslem štarto nebo İdris aleyhisselame Hazreti Adem'e skoročavo İdris aleyhisselame. İdris aleyhisselam canena o devel ole sikavgjale te ovel krojači hem o prvo insani su sivljarga šeja te učaren pe ola jutnetana. Bilam İdris aleyhisselam leskesine dendo te čitinel očerenja soamen avdive penaya horoskop. İdris aleyhisselam eske akaya muciza dindili. Ama posle kada İdris aleyhisselam sine vazdimo akava ilimi da vazdingape. Nešto soačilo hemingele magijaya o şeytanja. Odoleske avdive ilmi nuđum i nauka tarot zvezde o horoskop zabranimoi sebepi so oj legarela ko džandipe magijake. Ama te cana očačipe kaj pašljola. Kaj akava ilimi sine dendo Hazreti İdris aleyhisselam eski.
Huirandile ko pançto nebo Harune dikle. Musa skere prale. Huirandile ko şofto nebo diklape Hazreti Musa'ya kaske siem sarin amen akana borçliye. Soske borçliye. Koteko taro dersi inşallah. Kapava bana. Hazreti Musa Aleyhisselam'a diklape. Ama akateke da siem mangava yek nešto te spodelinav, yek džandipeteva kerav, nešto so amaro džandipe, amaro ilimika barva kerel. Hazreti Musa aleyhisselam ke da dikla peygambere, prenesinela İmam Şahzeli canena ofsi pir ano tarikati, Şeyh Şahzeliye tarikati isi. Şeyh Şahzeli prenesinela yek suno keşf, yek otkrovenie. Musa aleyhisselam puçela peygambere ya Resulallah, ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kotiro hadisi şerifi vakergan kay o alimya te ümmetestar tane saro peygambeira beni İsrailestar. Saro dovaka dokaşine. Sar yek alimi tarteslet benik ya teresel amari derece. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa ske vakerela. Dobro Musa. Devlestar karoda ti kalel yek ruhi sokavel me ümmetestar hem kavel alimi ulema. O dole ruhea kamu kaftu tekere munazara, tekere debata. Kerela o peygamberi aleyhisselam yek dova rodela devlestar yek ruhi ti kalel anglilende keda iklola yek ruhi Musa da ruhe puçela. Koji sianto? O ruhi penel veker. Me koysium ve mesium Muhammed bin Muhammed anadimak İmam Gazali. Musa şunga hem penga. Me puçlum tu koysian tu andingan deş cene tarti familia. Savo alimisian konkretno odgovorna dea. Nego to lafi bespotrebno bajrare. Akavali alimluko so care se lamaro peygamberluko? Gazali askoro ruhi penga. Ey momanglo peygamberi Musa. Keda o devel tuke vakerga. Musa! Sui kerea koto desno vas. Tu pengan. Ya Rabbi. Akavasi mubastoni. Lea pirava. Kileste dayandinava. Lea o patrnja, o listja taro kašta peravava, me hayvanja teham. O lea panda bud bukja me kerava. Gazali puçela. Ey Musa, soske direktno je devleske tu da nava kergan, ja Rabbi akavasi bastoni. Musa açilo.
Макар чест си не манге девлеа те задржинавма ко келами, ко лафи кериба, одолески. Байраркум молафи. Gazali de vakerda. Pobaro çest isili Muhammedea hem Hazreti Musa'ya lafi tekerelpe. Odoleske meda zadržin yum molafi, gengyum me kustika palal me papuya, samo te açovak tu mensar ko muhabeti. Hazreti Musa vakerga. Vallahi ey Muhammed te ümmetes kere alimya tane saro peygambeira taro beni İsrail. Kava kaypişine. Canava. Odola kola şaşa vodikena. Mişlinena paramisa vakere. Naleliumle medadestar. Leliumle kitapestar. Te da adres. Belki karaken. Belki ek dive tumenda kahalo. Tefsir İsmail Hakkı Bursevi. Tefsir Eskur'anav Ruhul Beyan. Ili tefsir Bursevi da vakeren aleski. Tom 2, duito tomi. Šil Sarandu, 3. stranica. I rasprava Musa aleyhisselam Hazreti Muhammed'e baš o hadisi šerifi. Staršaj peygamberi te vakerel me alim yatar mo ümmeti tane sar o peygamber yatar o Beni İsrail. Neyse koşofto nebo Musa aleyhisselam edikla ko eftato nebo Hazreti İbrahim aleyhisselam edikla dayan dingape ki has Kaaba Beytül Ma'mur akaya Kaaba akate maketa tani isenka odole Kaaba ke has Kaaba si uprekonebesya odotaro nuri mukloki dunjaya kaj perela o nuri odote gradin japi Kaaba akaya Kaaba suksya has Kaaba Beytül Ma'mur. Peygamberi aleyhisselam vakerga diklum doboron put meleikya nakena o tavafi hem samo nakena o tavafi hem samo nakena hem posle više o isto meleiko nikad na avela le redo panda jegdrom tavafi tekera. Doboron put meleikya edevleske reisi. Nakavge akava resle Cebrail'e kotan anavkerdo Sidretül Munteha. Sidretül Munteha yek čudno tan Peygamberi aleyhisselam dikla čudna bukja saso pišinja metaforično vakerja. Cebrail aleyhisselam sineci akade. Hem vakerja ya Resulallah me akatar ponodori više našti. Yek parmak ponodori teccav na nema isini. Akatar na odori tuđaja korkori. Suisi ponodori e Allah skoro Celle Şanuhu arši. Odori cayatu. İran yapıyor Peygamberi aleyhisselam korkori teccav ama telilo tele te ikalel pe papučki. Tegani Allah'e skoro kelami. Allah Celle Şanuhu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a lafi kerga. Ey Muhammed sokere
Resulullah aleyhisselam vakirga, Ya Rabbi, me papučki i kalava, sebe piso koarši kuva. E Musaske vakirgan, ey Musa, hulav te sandale, tu sian ko mubareko svetotan. Ava pernango, ava temizicistu demek. Allah Teala Hazreti Peygamber eske vakirgan. Ey Muhammed, tu Musa nasiyan, čestano e aršeske te papučke te gazinemle. Allah Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eskoro mekami anglo Allah subhanahu ve teala. Leskeri derece. Kuvya o Peygamberi aleyhisselam gazinela uproaši. Prenesinela kaj osetinja šudriba. Kur'an-ı Kerim haberi dela oyaka sodikle nahovav dile. Kur'an-ı Kerim isto agar penela alo paše bud paše kobor yek. Allah Teala kada alo paše Peygamberi aleyhisselam osetinja odava šudripe vakirga Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Svako jek ibadeti so kerela pe čibjaja. Ili ibadeti so kerela pe teloja. Ili ibadeti so kerela pe lovencar. Saodova pripadinela Allaheske Celle Şanuhu. Kuvvela koarši, avela paše, Allah Teala akana diken. Peygamberi avela, peygamberi si misafiri. Peygamberi kuvvela, Allah Teala leske selam edela. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi teala ve berekat. Selami, spas, lokipa, lačipa, šukaripa, rahatlıko. To vel upravo tute, ey mo peygamberi, rahmeti da bereketi uprine tute neka ovel. Resulullah aleyhissalatu vesselam diken sovakirana, sar iranela. Esselamu aleyna, selami uprimande neka ovel, ve ala ibadillahi ve salihin. Hem selami neka ovel odolenge koji Allaheske ibadeti kerena. Hem tane salihin kola kerena iskreno peameyla evliyaullah. Kada šunga akava muhabbeti Cebrail aleyhisselam palaldan ponovo vakerga Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Celo etehiyatu so kuinale ko namaz ya kataravela. Ya. Allah paše Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ko aršur Rahman o devel peygambereske penela. Ey Muhammed rode somage. Akana sui da te rodel ka ove. Sui da te rodel ka delpe. Akana više nijek perda načini maškarle ste modela.
Rode ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rode suida te rode kadet beduge. Peygamberin asinele murşa çave. Peygamberin asinele evlat ya. Şay şimdi tevakkere ya Rabbi. Tuž nosim soske vakerge mange epter. Çinavdayım o soy. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam kothan terodel murşa çave. Vakerela. Ya Rabbi. Me rodava o greșnicia tarmo ümmeti te delen mange ko šefati mohateri te oprostine lenge de maizini ko sudno dive lenge me šefati te kera. O dovali rode evake. O dova ya Rabbi diken kisret baye devleya ko arşur Rahman Peygamberi aleyhisselam cala ama pe ümmete odnosno tumen odnosno me odnosno sarine amen ki godije Peygamber eskisi. Baš o grešnikija. Suski od Allah kolaytane evliye mu'minja, iskrena, muhlisja. Allah već kurtarin gepe. Peygamberi aleyhisselam sekirinela pe takıldinela mazumitano amenge. Sohovav gyovaya ki dünyaya hem korodibe nefseskor. Allah Teala vakerelaya peygamber eski. Panteyake sodike baro more dikava ya Rabbi. Baro more dik pošukar ki sredina taro more soisi. Dikava je kaš pengao Peygamberi aleyhisselam. Dik pošukar ey Muhammed ki granka taro kaš soisi. Je čavka vakirga dikava. Dik pošukar ey Muhammed komui e čavka ke soisi. Čik isi. Čik dikava. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O more šajli te mutinel pe opani tar akava baro more te peli i čik čavka kere munestar. Subhanallah. Našti nevozmožno je budhari čiksi komuj čavkake. O more si budbaro. Odija čik našti mutinela opani. Opani našti našavel pi bistrina, pi čistota. Odole tikne čikatar. Pengel Peygamberi aleyhisselam. Allah Teala vakerela. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O moretano mo milost. O kaš i dünyaya i čavka si to grešno ümmeti a ki komuj su i kerela i čik lengere grevja. Evo Allah tele kopani sarsonašti mutinena moreskoro, okeaneskoro pani agar da te ümmeteskere grevja našti te oven sebebi te mutinen mor rahmeti karşilende. Dengyum tuke te ümmete grešnikonge davatu izini ko sudno dive šefati te kerelenge. O Peygamberi aleyhisselam rahatlinge. Me
penava kaj celo miraĝi kerdilo akaneski. Sa akava so desinjape. Hazreti Peygamber aleyhisselam rastužinjape sebepio grešno narodo. Allah Teala lelae peygambere te rahatlaydinel sebepi so pencarela leskoro kalbi ki krajka canela sokara duynele peygambere dengale iziniye şefaateski. O peygamberi aleyhisselam varşur rahman gelo kisret bay devleyasine ama amen nabister gamet. Ama amen bistra yani. Sağ ol zayıfi ümmetisiyim. O da te Allah Teala delale hediye. Poklon. Pinda vakti namazı. Delale o ümmeti e grešnikunge šefaati. Hem delale o duy ayet ya hediye taro suretul Bekare o palune pencerde amener Resulü aşeri. Havela o peygamberi aleyhissalatu vesselam. Hulela tele arakelape Hazreti Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam vakerga baktalo ne kovel to mirači so dengato devel pinda vakti namaz. Oh, buti vakerga. Anglitute sium sineme canava sario narodo, akava narodo ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Koven poslavo nego mu ümmeti. Ja rode devlestarte hulara. Ko svako džajbe Allah Teala hularga. Musa vakirga İran tubuti peygamberi İran gap. Allah Teala hularga. Resleci ko panç vakti namazı. Vakirga ya Resulallah. Allah Teala. Hey Muhammed Mustafa. Hulargumo pinda vakti namazı. Ko panç ama o sevapi na hulara. O panç soka kerenlen sarpinda ka genavle. Musa aleyhisselam godi denge paleme peygambere. Cairan buti. Hazreti Resulullah vakilga bu drumiran gumma lacima tiran amma pale. Musa vakilga cairan anglitute siumsine. To narodo koven panda poslalo. Mo narodo duj vaktja sinelenge naredimo odovana kergele parovalenge tu pančane. Kovel paro na ne tekildine. Resulullah aleyhisselam lacandı. Cebraili aleyhisselam Hazreti Peygamber'e piravga tedikelo cenneti hem o cehennem. Ya cemaati Müslümin Penelo Peygamberi aleyhisselam ku miracı siumsine diklum manuşa kolengere voşta tane şuble hem bare sar deva kere kamila kere voşta yagvale makazentsar meleikya çinena lengere voşta ako lengoro muy tate keravde bara muinena çivena. Puçlume Cebrail'e ya Cebrail koyak ha. Cebrail aleyhisselam akala imanuşa sohale yetimengoro hako. Azap ilenge ko cehennem. Diklim yekrik ko cehennemi manuşa sosinelen tırnakya taro bakari hem randena po muy randena po kolin.
rande na pomoi, gărbine na prave na pocolin. Sarata. Puçlum Cebrail sokere na akava manusha. Akalaitane odola kola ki dünyaya česno im pošteno manushenke iftira čivge. Uprolende hovaiba fardinge. Allah Teala agar kazdingelin ko cehennem. Te pazinamen česno pošteno manushenke iftira tenačiva. Agar si kavelamini religija. Dikeno Peygamberi aleyhisselam sodiklan cehennem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dikla manusha uzal shuji sofra hana kopomoi chivena gunoi jubra pislıko je cehennemestar. Mel hana. Mel chivena kopomoi. Hazreti Resulullah aleyhisselam puçlanın sokeren akala Cebrail. Akalay manusha isilen romni ama kerena zina vavere juvlencar. Isilen halali tehan ama parvarena penefse haramestar akelengeri kazna. Sasoka tabdel imel ko cehennemi ola odota kanenka. Zina kaya manusha. Allah Allah. Deđale skoro oružje si i zina. Kakava poslednja vakti. Ko nije ti si ne volil te piši nam inša Allah. Ama kavaljani podrška je džematestar. Baš ki tema zinake. Diklim vakera ko cehennemi hem sine manusha ko lengorovogi šuvlilo. Lengorovogi vlečinela pe tele ko cehennemi. Puçlum koji akala manusha kama tayra vakerya. Cebrail aleyhisselam. Kamata dena, kamata lena. Allah mislinge hay bahana ma cehennemes kere jayra. Kopovogi, kopopor çivge. Agar daven kazdime. Diklim vakerya juvla so pirge u proporom. Jala ki buti, ama ki buti, avdive hari muhabbeti, taysa hari muhabbeti, hay o pushtinge peki drujba, hay agar, hay o kotar resleci ki zina. Oromoda bana canela. Canela iromni ki buti jala. Canela iromni geli tanel kotor maro pe evladenge. Asaf ki doba ali. O murşa kere o cümle ki buti. Deccale skoro vakti. Bu to opasno dušmane isjame. Ama o te hovavdili zina kerga ili cümle so tesno uravge, tesna izazivačka šeja uravge, vakirga diklumlen ko cehennemi ko šerijati džemati muslimin lađ na ne, kada objasnila be Allah je skoro čačipe lađ na ne, so pojasno je radoske teovel, ka iskoristi navijek termini, Afrika keren mange sarine, ama taro čučija, taro dojke, kanđe, çengeyla çivde hem umlavde tane agar visinena. Piştinena emrovena. Hadisa ve cümle taropre şerea natele visinena tablovena dukendar rovena. Koji tane Cebrail u praporom pirge vakerga. Nadela hayır. Kaplatinele yedi. 5 dakika lezzeti kaplatinele celo život. Večno. Allah korusun o develte rakelame inşallah. Bud bari fitna kaya.
Odolesc o peygamberi aleyhissalatu vesselam ko hadisi şerifi sarva kerga tecanen odova somme canava bud harika asan povişe karoben peygamberi aleyhissalam kerga ko cenneti va kerga diklum odote sine pişimo hramomo tede borci si pobaro sevapine gote de sadaka Kana sadakacı yenge yek dersi yek ilim yek can dipe. Te borci tano poviše nagradimo nego te de sadaka. Pućume Džebraile. Džebrail, soske te de borci si povredno se vapea nego sadaka. Džebrail vakerja. Od ova koji su rodela sadaka, siklujte rodel. Le te ovel le dalove of palem rodela. Ovi sekat čo. Ama od ova koji ka rodel borči, čači paske stegingjape više hem naeso te kerel hem rodela. Rodela borči kaj kiranelle. Te na ovel sine stegimo, te na ovel sine has pari, te na perel sine has ki pari situacija, od napi rodela sine. Štom rodela borči, čače i stegimo. Le pomožinenle, više se vapi situmen, nego te den sadaka, se odola sorodena sadaka, sikiletelen hem sekat namele. Iako ki strana šaj nešto hem garavena. Soske, lengoro zanati si te mangen. Sikilete mangen. Hadis şerif. Ko mirađe o peygamberi aleyhisselam, ko cenneti dikla, so pišinela. Borđi više tano se vapi, više nagradine lape, nego te de sadaka. Odoleske amen, koji kavel amende. Has manuš, domakini manuš. Te rodel borci, nikas mairanen palal. Ko mirači o peygamberi, ko cenneti čitinga, kaj te pomožine nekas borčeja, tano bud pobaro se vapi, nego te de sadaka im te pakire mandala laliljaka. Ja. Duito aspekti, soske o borci si ponagradimo nego i sadaka, soski sadaka kerela mrzlivo je manuše te kerel buti. Sikrilo sadaka ima ger. Hem mukeale mrzlivo, a ovo vela ger urneko pečaveske da pe trujel peste ko opštestvo da. Ama o borđi kedalela pe, trudinela pe o manuš te totminel te kedel pe pare. Hem te iranelen sar domakini palal kotar solelelen. Hem agar terineale te kerel buti, o leskere čave hem o opštestvo te diken bukarno insani. Od oleske da o borđisti više nagradimo sevapea nego te de sadaka. Amen sekogaš od ova preporučina. Soka siklova te damače, pošukari te ulava trski. Te šajsarine te sikloven te astaren mače. Neyse. Vakirallah peygamberi aleyhisselam diklum ko cenneti više narodo so kuvge ko cenneti sine čorole. Poviše narodo čorole. Eakan Allah so žalinaja amen. Tari ekonomsko kriza te halova kaj odevel bud pomožinela amen cenneteski. Peygamber aleyhisselam vakirallah. Diklum angloudar cennete skoro pobaro kotor cennetliye sine çorole manuşa. Ya çorole manuşa. Soski o çorolu naile love tekerel zina našti opuštinila pe kodova komfor. Te lel te pijela alkohol. Te džal kjokaja kafana. Te uživinel kokova odmor. I dunjaja šaj mangelama naele možnostja dunjaja te družinel pedabila. Akale čoroli pa jako sudno dive kavakerel elhamdulillah ya Rabbi pomožingen ma cenneteski. Peygamber aleyhisselam bakerga ko cenneti pobaro kotor tane o çorole. Diklum heme barvalen. Ola sine
panle. Hem denasine cevapi odgovor sarzaradinge obarvalibe, kaj harjinge odova barvalibe. Odevel dengetu barvalibe. Kotar zaradingen. Halal ili haram. Dobro hai akava tenakava. Kaj harjingen. Samo te udovolinete nefse, a na džanglanka isi ko Kur'ani azimušan ajeti isili nekoj te pomožinele devle, te pomožinel kod dini islamijet. Kaj harjingan telove. Eki o barvale, kaven, panle, hem kaden cevabi. Koy vakirla cehennemeske kafirden be ko cehennemi lendar. Diklum ko cehennemi hem pobaro kotor ko cehennemi sine cümle. Pobaro kotor sine cümle. Soske, akana prvo tumačibe, abe dobro, pobaro kotor taro cümle, soske tesno urave, nape. Soske nangipe sikavena, izazivinena je muršen kizina, no doleske si da kaznime poviše o cümle ko cehennemi, o doleske da o peygamberi aleyhisselam vakega ko cehennemi diklum pohuter cümle. Ama isi panda sebebi. Ne ayırsa. O cümle kola odbinena perome. Orom sarso Allah Celle Şanuhu naredinga. Hem agar amari priroda stvoringa. Manuşengeri priroda. O fıtrat yamar. O Adem aleyhisselam tesmirinel peki Havva. Terakel rahatlık. O cümle canena često te hovaven kaj dukalale nošero, kaj sovela pelenge umornoj, kaj kičmalengeri agar, kaj agar desingape, kaj stresi silen. Paka hovavena. Halevaya odo. Okej? I cümli mangela te ovel korahati. Hari te distancirilebe. Ač po hari. Tu ti si tu pobaro aški nego ma. Okej? Agar da odevel stvoringa i priroda muršengeri i međuvlengeri. O murša si pobokale, ko intimna odnosija, ki razlika cuvlendar. Odova te canenle, agar sem defektologija, ko hormonija, ko disave bukja. Odo te nakuvaja, nasvali pa si više. Genelape nasvali pa. Ama ki priroda sar Allah Teala stvoringe agar. Ekana o cümle sod binin eromen isto agar tane bud sebebi te kuven ko cehennem. Suske o Roma, počminena te naečale ki pi sofra, te diken kova verengere sofre savo hajba serverina. Znači, iromni gurinela perome kizina. Zate delo Kur'an-ı Kerim'i o Allah Celle Şanuhu rahatlık o cuvlake da mir hem spoko cuvlake da o doleske da Kur'an-ı Kerim'i dozvolinga muršenge džigoštar cuvle. Tešaj okolate odmorine. Yok me nasložinava, me akava ko Kur'anina prifatinava, me ka pravo modernost taro cuvle. Can. Sledine ne decale, diken tumaro hali, imansız yakaloven broj 1. Ko ibadeti našti rahatlık ve lezzeti tereken broj 2. Devleja nikad tumenda ko namazi mirađi našti keren, suske o mirađi je mu'mine skoro tano namazi, našti araken. Sedi sulu ko kaše odeva našti keren. Ske deđala katar kuvela.
Ya cancer, ya gogea kakere, ya kalbea ya katarekitute, ya da kaleo telefoni palo deșudu i kapos minete dike. Hemo dova otrofe kalbeske, počmine na poste psihološka na svali pada. Коакава тема мангавате пишнавлив. Ама добра, тоа не е подршка. Што сме? Тоа е подршка. Наскипим ове народа. Подршка, ака ја си табу тема, шај хари ладжутни тема, праваја интимна односија, ама теджанен кај иси ilmi hali cu islam, cu fix ca profesia, em bașo intim na odnosija, te šune nakava da teđane. Isi ilmi hali bașo intim na odnosija cu islam. Ramazaneske tesine nasibi, a katar da dersi kaj kera. Akala džuvlja kola peromen goro imani ruminena, lengoro sabri ruminena, lengoro terbiye ruminena, lengoro drom cehennemisi. Ama kıldinela, ama Ramazan kerela, Allah Teala kapuçella. Sosko Peygamberi Aleyhisselam vakirga. Tikso vakirga. Upri deva da te oven. Lelen drom cana. Ki pustina sin. Ukilen ki deva. Omur te rodingya. Aşki. Erom nyatar, irom nivalani. Upri deva da kodrom pirindor te del. Te zadovoljene. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yok na dengya vakirga o diyarat, Cisa baile o meleke arman dena odole romya. Arman dena hem zomisina cehennemin ayet astarel. Astarel. Yok men ashti me ulava me rome vavere romya. Ama tu da ne zadovoljene sa stovaljan. Hako je rome skoro haya. Ode bilo agar koingane. Agar u fıtrat je manuše skoro. Panda u film este teret çive, problema. Ja prihvatimo islam sarvaljani, ja ga odreknut. Deccala kategori. Akakala. Moderna soman genate ove. Buyurun. Buyurun pa kad kaži kaj karesa. Ama tumen valjanite ohrabrinen. Kokala teme hari. Senzualna gerlisine. Nežna. Hocam temangea menum slobodno koliko ti si tu da nijeti šaj je programa katar ti kjera specifikno hem poopširното objaснение sa su dikejem, sa su džaneja normalno ki romani populacija pogotovo i si amen dovoljno problemi, ja pokava problemi pogotovo su oko utjecina preko džuvlja. Цар мангија мани си има колку слободно те мангија шајте резерви наптике нешто ќе канава ќе. Джике да 1000 нушана пишине на манге на керава тема. 1000 нушате ваке моја хоџа проблемисија. Керлафи. Добро, хајде ка продолжиме. Куџара Мати ќава o prvo koji su ga kerel akala teme javno lavi. Nego mangava pikote lav, e gledačendar, e dostendar, e vernikondar su isilen asavke problemija, a isilen 1,000,000%. Od ova virtuelno zadovoljstvo o šeitani koristi nevale, o internet. Koristinela em na sva kerela je manuša. Kerela len zavisna, isto sa droga si. Od ova si više bolest, hem bud parote lečine opet. Sebe bi si džinja šeitanja te aventurujel tute, heme šeitane i sile posebno sektor, baš ohovajve kjaka je tema. O filmija plus 18 si deđaleskeri fitna so čorela o imani emanušenar. Ket kakera akava dersi lafi, sigurno kakera le, palo dešuduj negde jek duj. Te soveno poterne.
açılım negde? Kay açılım? O Peygamberi Aleyhisselam İran'e lape. Tamam. Sıdıklarla. Tamam. Buyurun. İran'e komiradi. Hazreti Resulullah Aleyhisselatu Vesselam İran'e lape. Palal. Cebrail'e nakenataro yek karavani kedale uzalo karavani yek kamila vozbudinga pempeli. Uram dili İran. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kuvel andre kotarso poçmiga miraji tarisoba taroker kastar ümmihani. O do Teheran'ela pe keda dikela o pani kotarso lelab dezi o legeni panda isile talasya. Subhanallah. Peygamberi Aleyhisselam doborom pirga, doborom sadikla, ke da İran gape bilam o tankayso beşelasine pandana şudrilo tato. Acabai dokaz bașo relativitet ki fizika. Relativitet na vreme. Panda kada ko hadisi šerifi si ne dokazja kajo vreme tano relativno su dokažinjale o penjardo fizičari Einstein. Hazreti Resulullah Aleyhisselatu Vesselam kad uštilo akava taj sutno sabaj teva kerelu peamalenge šundilo maškaro kafirja počvinge više telen lekomaj tapi naverujnena sine kaj jekera kjake kerga Isra tari Mescidul Haram tari Kaaba geloko ki Mescidul Aksa ovo imam Isa peygamberenge posle arakla pelensar ko nebesja posle ko cenneti pa ko cehennemi pa resla ko arši pa lela pa dikla pa pirga pa alo ko akava naverujnge ola gele maškar o muslimanja hem sineo safkeda kolava kerga vallahi o Muhammed više preteringa amen cidaj amen lester vallahi dik safkeda sine Keda gele ko Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh va kerga be şuneyali tu su kerga to amal o Muhammed so va kerga sine ko miraci agar vallahi ofte va kerga çarçı pay Peygamberi Aleyhisselam puşlale ey Ebu Bekir sarsari nende sarbaro kotor sar vavera nasumningan samoso shungan verungan o teganida Ebu Bekir eske Peygamberi Aleyhisselam dela nadimak sıddık o iskreno Ebu Bekir kafir yavakege dobro bete siyansine ki Mescidul Aksa penmange kobor camiyesi koyarik tane udara filan udar filan opişi. Hazreti Resulullah Aleyhisselam vakirga. Na gelum odote udara pencer ke dediga. Na te siyansine vakir. Cebrail Aleyhisselam alo prav gapi pak sikav ga Mescidul Aksa. Pospinge o Peygamberi Aleyhisselam teras kajine. Kafir ya vallahi ya gari vakirge odullah soğudori canasine. Ne o kafir ya palim vakirge na naşti veruyne. Resulullah Aleyhisselam vakirgelenge. Şunen taysa sabay karesel yek karavani. Karavani ko yek rik isile yek vreka kali yek vreka parni tovari misi. Keda diklamen i kamila vozne miringape peli. Strupolinga pe telekipu. Pučena kavat desinga pe lilenge kodron, tajsa sabajle reselo karavani olava krena va, agar nešto desinga pe, i kilo haverikaj haso Peygamberi Aleyhisselam komirači, o kafirja produžinge te naverujne sarsova kergen ko početok taro dersi, i muđiza e kafire skoro kufuri bajrarela, mu'mine skoro imani leskoro tasdik, leskoro yakin zor kirat.
Nekega Hazreti Resulullah skoro mirači. Agar si ne tele upre nešto šajnava gerjom, tele upre o argumentja dotično filan hadisi, akava filan hadisi okova nava kergjum, suske kergjum le vazi si, na ne dersi, razlika i si taro vazi em dersi, ama konkretno olil taro Imam Celaluddin Es-Suyuti tele, tefsir Suyuti, tema Isra sakava, sonra kergjum odote, bešela odote karaken. Misli nava kaj dovoljno si ne nešto so kergem mirađestar me da čindiljom teva keratu ketar Allah fikiriba. Шајте стати на тоа султану, акана баш поготово ди келапес дека почнал веше морното е нормално код дуи сакете кера лафи панема крава Аллах нека ово разија тутар со деја добука могучност шајате барваре маро џанди пак од дин исламиети погото со клапи киромани чип со будрет коџене нормално и сиамен со треболото објаснил пе значи амаре роменге оправо труму, да леско да се вепи Асавке Ефендија сарту сојна ниек со деја, значи ако труд емакава морам заиста, например, те почити на опе семте да опе сакава бек баро акцент дека се султано. Мислава дека буд питајна на не, пошто мирачлук којтано секаске интересно ти чак суше да задоволнена пе секој кој со кахавал, а морам те наведина дека мирачлуко, значи тано лелето мирач таро ко бишо ефтато диве поточно акава масе требало, значи мислам дека ту тај сака кере или у сабота, у сабота ракат евише куваја ко мирачи. У сабота куваја мирачи канина ја саринен бујрум теавен. Аќе катада значи могучност исто кедин. Аќе као, значи сито мен мислам дека како или ки школа или палем китекија тоа. Китекија традиционално славинаја китекијава. Ки медрес само стикаваја е народо илими. Ева. И не само јек питање, те си зини тутар те шајте поставина, ске заиста мање кавајне исто јек шужо прашање, нормално повизимо е коле. О питање тано само харитева керавсуке, ме насиум буџан домануш, ме читинава истражинава, ама насиум добром џандо свако питање ме одма те одговори навле и си пучива кола валяните истражиненпе, те џанглум ко одговори навте на џанглум, камука, ва вертром ко одговори нав, од ова са оџемати те џанен. Ме насиум арми, насиум улема, месиум ваизи. Ваиз. Ева султано, ама кој е тоа едноставно прашање, кој слушајте, заиста те добро. Те џанглум, када треба би иншалла. Прашање тано дали ко намази појавинала пе мекамија халаликер, значи дали мекамија ко намази појавинена пес? Сигурно право почела таро сери сулјуко, таро духовно патување. Духовно патување, еве, тачно. Карчио девел, дали ко намази од ова шај десинела пе, секако дека шај, ама предходно ко мануш валяните овел јек процес таро прочистување нефсестар, едукација ерухескери, избегнување таро ѓунаҳја, диета карчио харамја, јек теквалыко тешај Аллахескере емрија, дескере наредбе те андарен пекотан, сакала буќа влијајнена после ко намази те овел о намази да нешто вавер, таро намази око ленгоро, кола само физички та не присутна андре, ама психички, односно ленгери готи уирала свугде. Одореске да одевел заканинела пе намазеске курани, нали џана е од ова ајети феоелю мусали, тешко одоленге со калдинена. Значи си намазида со одевел одоле намазеске холјанела.
Bilam ko hadisi šerifi dava kerela pe kaj ko sudno dive, disavo namazi ka ovel frdimo ko muj emanušeske so kıldingale sar purani paçavra bezvredno krp. Skodovada ager kıldingen o namaz. Când ko namazi isi disave derece primer amen da kıldinaya Hazreti Ali da kıldinga. Ama Hazreti Ali ke da kıldine lasine kerem Allahu vece menine lasine prvo pe boje le indor abdezi. Pušljele soske sian hari lolo posle bledonea. Hazreti Ali va kerga svesno sium anglica stiklova. Allah Allah. Și le scrie de deja iar. Posle cu gele extrela co prolika isine. Buddu kalale sine našti sine ikalena. Istrela lester. Va kerge ko namazi Hazreti Ali tano panlo ko namazi fokusirimoje devlea ki koncentracija hushu i tegani kalge istrela Hazreti Ali i dupna osetinja. Znači, asaf ke derece, asaf ko hali, asaf ke bukya isi ko namazi ama lenge mekam ina vakeraya hal. Ske mekam vaver, hal vaver. Hal tano nešto so meninelave. Avela astarela tu hem džalapeski. Primer, hal tano tove tužno. Non stop li sian tužno? Na, isi nekat asaja da. Non stop li asaja? Na, isi nekat nasian na asaja. Akala ih halja, avena džana. Rovela petuke runjan, odova ih halja. Ama mekami tano nešto kuvea kileste hem odovana meninela. Teube tano mekam, sabr tano mekam, tekva tano mekam. Asta ostalo tane halja. Ko namazi isi disave halja osetinena pe lezetlăk šajte osetinela pe ama sekogaš pa hem naštite osetinela. Tamam, akava džala već svaki dan duhovno blizino, akava normalno, akava je tamo. Apsolutno. Ако некога починем веќе текерата около одберинава афики какирен магисарне со нашти сека скоро питање те постави навсус ќе на веќе о ефенде оморнетано кади кав суетано заиста буд вредно адла питање ка родален теше на пример тоа јасна емисија па после со акрила па кој со магела приватно некаде манца контакт или ефендија ка поможното ме значи баш тоа ме питање. Морам ако те пучале дали го пекамбери али веселе ко мирачлуко гело телесно или духовно султан. Телесно, кој кава ке духовно бидатчијатан. Ehli sunnet vel cemaat siemamen. Ebu Hanife sledine. Ebu Hanifa skoro tumači ve imam maturidi kergale. Maturidiye siyemamen. Amen agar pake. Telesno. O peygamberi aleyhisselam gelo. Окей, кава Кава гело peygamberi aleyhisselam kergale duhovno ehlil bid'ah. Tano odova in merdut ulema odova nava kerge mufessiriya agar nava kerge Usuluddin ulema agar nava kerge ki akida muhaddis ya agar nava kerge sahabe-i kiram agar nava kerge sektaş ya kerge akava sektaş ku ideologiya tano molinava e cemaate mate hemine nakalavuka ama dika gersine mena kuva vakiras prava lekum dinukum veliyedin ay te kugum da to je kiras prava najte anaftu ko pravo dromu samo ka našavamo vakti Ebu Hanife pučlele, soske sijan najradosno im soske sijan najtužno. Najradosno sium va kerge so kergum je kasavki medresa celo sveto prifatingja mi medresa. Najradosno sium. Ama najtužno sium sa doborom džandipe sima nikad je ke sektaše na angumle ko pravodrum. Ebu Hanife na angelen ko pravodrumo
Чаритопана, мен. И со повоци потегни наш авто вакти. И си има попаметна буќа. Ме владете дека, ме фамилија, ме даде медија. Те дадете дијата дике муко дерсида. Дик само те дадете дија дженетикале, со магија. Ме ака на туја те расправи, нама дали телесно или духовно. Дојко сар пишинела ко улема, ко китапја, ко тефсирија сардела, фен маги. Ту на служенијата му фесиренца, онда котар халеве ја Куран. Те не гирингјане му фесире. Ту на служенијата хадисенца, онда котар сиклеве ја Ислам. Те на сиклеве ја пегамберса. На служенијата ја асхабенца, онда сарлелјанту о Ислам. Ту на служенијата улемајата ро усулуддин, онда ту сар паќа ја само, искрено, исправно паќа и бе акида и си. Значи, целосно акава си секта Шенген идеологија, ака на мена критикуинава, опучиба со пушле, критикуинава о опасност пали од ова гаравела пет деџалескери фитна. Аман одори маџан. Маџан одори. Eyvallah sultanım. Zaista furo, znači moram, mada se oklapena ni tema nađenava, ama hajde, čim angelate pučel, paro seljami džikovea murtezi, jak efendija, znači ko berša manuš, naštile skoro ma biti ti keravle duj, opučivo je tano dalje o pejkamberi, ali veselem kaldingja taravija ko Ramazani. Na ne tema, međanava, ama naštite i ranao ko hatır leskoroski jak pro efendija, jak pro manuš čim pučela naštite ignorit na ova fikirman efendi. Samo še dvalite va kerem ka Kaldingja o peygamberi aleyhisselam teravija hem dobro mapuče. Kaldingja kote pişinela. Fikhul ekber İmam Ebu Hanife Numan. Olil el fikhul ekber diken ovo do te pişinela kaj teravija si sünneti. Ki akida Ebu Hanife çivgja i tema kaj teravija si sünneti. Teravija na Kaldingja pe yok kakavasi, yok posle Omeri Kjergdilope, yok izmislimosi, yok novotарија си, авела таро секташка пања, особено таро шија, ама амен си е мехли суннет вел джемат, амен секаскери школа, шај, окей, толеранција те кера. Ама очачи пе одотенане. Ехли суннет вел джемат тано севадил азам, онај баро котор, со пейгамбери алейхиселам, тај Курани азимушан, denga авторитет иленге hem vakerga ko vakti ket kaitlon bud ihtilafja ko vakti ke do kaitlo bud dvoumenje ko vakti ke do narodo na ete janen kat kote istina tu men sledine no pobaro kotor tarmo ummeti soske odevel na ne nikad te dozvolinel pobaro kotor tarmo ummeti te jalki zabluda ki fitna hem ke da narete jan kote tani istina tu men sledine no pobaro kotortaro muslimaња. Најбаро kotortaro muslimaња тане Ханефије, Ебу Ханифе Нуман. Најбаро kotortaro muslimaња тане Матуридије, хем Ешарије, односно Ехли Суннет вел Джемат тане акала. А кориленде си гаравдо хем Селеф. А на он нео селефистија, неве селефистија, платиметари Saudi Arabia. Allah selefistiyana ne be abi yok. Tamam sultanım. Isto je samo kratko prašanje. Peygambere koji je loko miračliko kobro bešinele. Valla na ženova mirači kerga pe 621 godina. 621 godina Recep 27. Biste дека јакында пина бешинеле. Ja, шај, на ги ми готив тоа. Ja, мислам дека одговорите на бут едноставно, мислам да суске и Хазрети Хатиџа ко шорде шупанч берш на клај дуњаја, значи ојне де шупанч берш популестар одговорите на бут едноставно. 571 година пегамбери алейхиселату веселам тано обијамо. 621 година джала комирачи, керенака на рачуналка, одоте некој нека коментиринело одма, ковор берша синеле.
Аки мислам дека ден Правоса добро, Герција као на гини година. Окей. Аки захвалнила пестутар о ефендија, значи веа муртези месиум тутар задоволно, значи задоволи мојтано тарото Веа муртези Аллах теана тутар тевел задоволно. Иншаллах мелаика тутар тевел задоволно. Нейсе. Се подржине. Јек исто баро селјами морам те вакрав таро јек то пратиоци или поточно јек те суџанеале, а двајтано амаро Джелядин Асан поздравналату, значи јек баро селјами џитуте котар о матуридие, значи добињален старстелјами морам те вакрав спреске чидум исто кокова, шај на диклански веа и на терси. Аки о селјами таро Джелядини, значи Бафтало hem sasto mo mango pral sarva kerken Джелядин. Асани, ја овитано поправно јек човек ова со ишала за кратко време као дозајна којтано сојтано, иначе ов бијамоки шутка за кратко време после се линала пес мислама со објаснидама ге 85-та година ки Суботица, а да те и силе поточно на нем сигурно, значи поточно шајтовол јек академија за исламска права, овитано да те јек врста сар водичи, мислиле барај соколапе џандипа. Иншаллах те си могуче леја дека хавамен, коволамен омогучно кади калестар иншаллах за кратко време нисаве емисија, значи овитано исто мацако контакт. Султано, дали уопште суске пишинда јека кај народово коментари уџарло џевапи дали кашај дерсите кере баш о амаре пејна? А со башо пења и си буттева керопе башо пења. Па аке кана суиси абдис нодиве. Сигурно на не те кера лафи само хиджаб. Мукено хиджаб, о хиджаб на не проблеми. O problemi si o virtuelno sveto со деџал, чивѓале аменге ки свако соба. Ова виртуално свето весвесе керела Андре, ки годи те правеле, плюс 18 те кере. Одоте пиела амари годи, бичарела посебна институција джинија шејтања, те перавена мен ко харам. Од ова и важно, Оджувляте џанен, мислам дека поможиме дали уопште шукар каба вакирасуске џанова дека осегурита са ленде истетано госто, абдетано од ефико ленде госто, домакинце акандистар окола, опејна, кола сојтане истовремено буд активна акале поготово и романи популација, ме бива кера те исида могучност те хавела да некој олендар на не проблеми или аке о ефендија, значи акатетано да овшај ленги да тебе шалисто јек твар дерсите дел песар требело и џулите понашнил пес абдисутно дивесте. Ако си некој пењен да ракате, значи шај комото тументе вакерено ленге или сар со вакердом, значи не проблеме околку кушајте кера ефендија да исто јек емисија. Значи ме мандар ако дава слободно. Султан мате задржинавто бајаги со скиуморојна. Дали уопште си зини те стопирина, те си зини те дето селјами? Нормално ки вавер прилика ка пјасне сигурно, а минге панда пошуже теме пошуже дерсија Султана. Бур. Eyvallah, ben sastem baktale hem tumen sar televizija, web portali, hem sar pala, hem sar cemaati me prale skoro, hoca imere skoro taro Düsseldorf. To ben sar ne tumen sar kolektivi saste veste baktale. To ben saste veste baktale o cemaati su dikleamen su investiringe po vakti akate sledine na mare dersija. Şükür edevleske su našavge po vakti ki družba hadisencar, tefsirencar, kakava vazu nasihati, pa inşallah me akava vreme su investiringum. Tumenge te ovel sebepi te otplatinav mere grevija greške hem kusuira karşı odeval. Odeval sarinen dar te zadovoljno, inşallah.
Amen da jek divete dore samaro namazi mira çitovel. O devel te del o şefatiye peygamber skoro saydik. Eyvallah sultanım, eyvallah. Allah neko raziyet tutar da em moram te vakira ko javno da obsessu na odbindan man kale emisijate. So prvo put je ke fare sa solidum, znači tu je kontakt odmah prihvatim hem na menim sigurno da ko amen panda pute misi tutar ko kerova pa znači Allah heskere a na vesta znači moram znači to amen proaktivno pošto i sjamen znači jak jedno nacija su ne moment maškaramende sa Roma te pomoži namen a dresko da se vepi butem je važno kjama reči te objasnil bete halova normalno te proširino pa odini islamijetisko pravednost. Sultanom šukartirat Baro seljame che canava che era visto tutte e normalno di come Baro sedimo manglo ševo o aleriza, znači leske da Baro seljami. Şeyh Ali Rıza Efendi. Eyvallah. Znači leske da Baro seljami inşallah ko prilike da kakera je emisija. Dediğine var ama sigurno Anglia emisija rodin jamaz. Da ne problem. Ама не е проблем. Букавате Аллах ескене рахметея, овсасто су и намен деки амари емисија, иншалlah кога верби хиба ем исима исто јак намера те бароселем какере те фикоски те мангел овда ти клобман деки емисија, кародин исламијети на политика, на нешто која ти силе намера менум само за дин исламијети, на политичко мену правдост ки жена дека мангело дин исламијети, да ско себе чале да екшуше програм текера. Mandara kava selami citute hem normalno cileste sultanım. Eyvallah sünen namen selam sunan to vakti. Aleyküm selam sultanım. Evet. Ovdje ste sarso vakerdum znači ko butinu zadovoljno akademisijatar pogotovo su akrila sa kojeg Baro Efendija solela o mogućnosti bi šel te objasnila mi znači ko peteze po džandipa. Pa maybe ovav bud kratko sa prvo Allah Đelešanohu nek ovol tu mender zahvalno su pišinje tu mareš uže komentara hem so spodelinen ovav akale emisija kere. Pošto je Allah eskoro vospiti bar rodaja, inšallah na ne ništo te kočinjala, amen te barara amaro džandipe Allah eski kodrom, oven sa ste so inen sar ne amensar, o Allah neka mu kel pomilos uprato mende upra amende, hem neka arakelamen, taro širkija e dünyaya kere, en zabluda e dünyaya kere. Mukavatu men Allah eskere rahmeteja, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ki vaver prilika, ko vaver vreme, oven amensar, eyvallah so tun men, amen, podržinjena.